تەوی گو bi temenekî dereng dest bi xwefêrkirina mûzîkê kir, lê karîbû gelek gavan bavêje. Ednan Heso ciwanekî ji bajarê Kobanê ye temenê xwe 24 sal in. Berî 6 salan dest bi xwefêrkirina alava tembûrê kir. Di çikonîya me de di hezkirina min cavê re hebû, ji mûzîkê re hebû. Lê tim sebenê mesela eşeretî meşeretî li we derkê derfetin hebûn, hinekî stengî li we derkê derdiket ji bo malbatê. Pişra henî giştina emrî 18 salan wê demê de dest pê kir. Ketibî ji 2015 de wê şaxê min dest pê kir semaî, ne tiştekî akademî. Henî 6 meha min cem mamosteyekî xwendê mamoste saxwand. Pişra بعد 2 سال من شغلیان پر خبرات در وسیعی بوم اکادمی شهید یکتا هر کل و در کم سالک من تشکی من سالک من هکدم همان و در کم علم را کرزانس را کر جمع مستریناس و در کمی پیش داخستن و موزیک و کهونر بشکل عام ما دانوس کرد بچه بود معظف دکم اساس اختصاص تنبوره ده آلات غیر مرافقن ده مالدایانی سولفیج و ایقاع اون حرد غیر مرافق ده تشتن انا بخبر دون هندري مرات ذاتن قازيدا بيدا غريدري ما ياك فلغلورا ويد ديوجي نمتي كلاسيك ev bûye nêzî salekê ye Ednan li gel hevalên xwe navendeke fêrkirina mûzîkê li Kobanê ava kiriye. Got ew niha sû 5 zarokan li ser tembûrê herwiha solvêjê perwerde dike. ضرورة ان كسر رغبات قانون الموسيقى يعني كسر رغبات قانون يعني تنفير هنر مثلا حرب هنر ده باش على الموسيقى ده مثلا ايده خود كتمري ايده خود كسرانه مثلا سولفيج ده خود كي باش يعني وبرضه مثلا هو مثلا ضرورة مثلا كات يوتيوب مقاطع دعويه بنارك وشتنا بنارك كور بدر كدرس هكذا او درسي وانا كنت مثلا نفسي هم مرتاح دكه وهم جريدوني مش حاضر تشيك هم نفسي هم مرتاح Ednan hewl dide got di heman demên mamostê dike xwedî mûzîkê û hunerê da pêş bixe û xewnên wî got bigêje astên cîhanî pêk werin. Mehmûd Balî Dengê Amerîka, Kobanê.